O ka pololei, no OHA, he hapa lima o ke kāla e lo waa ana I ka moku aina no ka ho'ohana I ka aina liali'i. He mau aina nui loa o ka vaivai ia e laa me na awa kumoku, na kahua moku lele, a me na honua kula nui. Aka, no nā makahiki he kana kolu ma vaino o ke kana hiku kuma walu a me ka elua kaukani e walu, a ole I uku piha ia o OHA no ka ho'ohana ia o ia mau aina. In 2008, we had a settlement between OHA and the state of Hawaii through the governor's office. And the settlement essentially said that for $200 million, OHA was willing to settle these past due payments that were owed to the Office of Foreign Affairs. Oiei, wahapai ia nā pila e ho'oko ia I kia ai e maoka ha'awi ke kahi mau kumu vaivai ia OHA ma nā kau aha Olelo ma ka elua kaukani e walu a pei a pū ka elua kaukani e iwa, a ole no I puka ke kahi o ia mau pila ma ka aha Olelo. In 2010, we recognized that the state had a very serious financial downturn, so we had actually encouraged the state to approve funding of the $200 million, but to postpone payments for the next 5 years. That bill did not pass either. E ho'omau ia ana ke ia paio ana no ke kālā I lo waa mai ka ho'olima ia ano ana aina liali'i I ke ia makahiki. We need resources to help our community. And I can argue the merits of the state living up to its obligation, but the reality is that the more resources we have to help our community, the better our position will be. O wau no ke o Amy Kalili no Sunrise ma Hawaiʻi News Now. Aloha.